Бүгүн 9-сентябрда Ош облусунун Чоңалай районундагы Карамык чек ара заставасынын аймагында 50 орунга ылайыкталган жаңы Байчечеке бала бакчасынын салтанаттуу ачылышы болду. Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ошондой эле чек ара заставасынын жоокерлери жана бала бакчанын келечектеги тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Камчыбек Ташиев мамлекет тарабынан чек арачылар ата мекендин чек араларын коргоосуна шарттарды жакшыртуу менен гана чектелбестен, өсүп келе жаткан муунга татыктуу келечек түзүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жасап жатканын белгиледи. Урматтуу президентибиздин берген тапшырмасы негизинде мына биз ушул жерде бала бакча ачып отурабыз. Бул биздин мамлекетибиздин тарыхындагы заставаларда бала бакча ачуунун биринчи гана үлгүсү. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бала бакчаларды биз заставаларга эмес, айылдарга, жерлерге, шаарларга ачып бала бакчалар жеткизе албай атканбыз. Ал эми бул жолу болсо ушул мамлекетибиздин эң чек арасында турган айылга, өзүбүздүн заставага, мына аскер кызматкерлерине бала бакча ачууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул да болсо бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин кайсы бир деңгээлдеги ошо өз элине, өз журтуна, ушул жердеги солдаттарыбызга көрүлгөн камкордук. Балдар бул биздин келечегибиз. Балдарыбыз үчүн ар дайым камкорушубуз керек. Ошондуктан мындан ары эми балдарыбыз жакшынакай ушул жерде тарбия алышат, кичинекей балдарыбыз. Бул жерде бир эле ушул аскер кызматкерлеринин заставанында кызмат кылгандардын балдарын эмес, айылдын бaldарын да кабыл алабыз. Айылда жашаган балдар да кабыл алып, мына ушундай чоң жакшынакай имаратта, таптакай жерде балдарыбызды жакшылап тарбиялаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Балдарды көрсөтүп, ойнотуп дегенде, то есть что балдарды полноценный карашыбыз керек да. Ошого жардам беребиз. Саламатсыздарбы? Ой, жаман сулуу кыздар го я. Ой, молодцы, сонун кыздар экен. Кандайсыңар? Жакшымы? Колду берчи. Ай, молодец. Жакшы кыздар экен, Ana kim orada yalan? Ferdaç. Ferda. Kim orada yalan? Kim orada yalan? Unutma yanında. Ferdaç. Ay, молодец. Bana kadar görün mü? Ferda kim orada? Madem kabir. Bana daha kim orada? Kızlar çok vereyim. Siz katıp veriniz. Siz katıp veriniz. Bana kızım, bana. Ay, sen kimiyle baktın ha? Aferin abi. Kızım. Gülüne.
şu cemiyetli balda, ha? Bizim Zastavan balda mı? Ha, acayip. Can konuşlarındaki hepsi cemiyetlilerden alışır gekirsin. Koşup, kanlı karay veriyor. Var mı bizim balda? Şartlar kanday oldu, yakşı mı? Vay. Ata bilene var mı? Var. Isıyı mı? Ben ne bileyim? Kömür biliyor musun? Aile hükümeti başçısı var mı benim? Siz eğer bu cevap akşam paraşımız gelir. Ağzı memleket edin. Memleket edin. Siz kalın. Yaşlar falan olacaksa, şu balda olacaksa karar alsak, ondan suyunu kullansak, uçlar gelecekte biz uçlar koyacağız. Buyurun. Burası Desat'ta tergada atkan baldarдағы қамшыбек Ташиевичтей шығаған балдарынан бұл бекенді сүйген екенге қызмат қылышты насip етпесін деп. Askerlerмен қоша, өзіңіздің жігіттермен қоша келіп, алын сезді, мына қараса қандай тоғды алын сезді. Бұндай шағырда өскенсіңір, егер чоң айылдарда өскенсіңір, туралы, бірақ ұшындай жерлерге келіп қызмат қылып отыр. Рахмат сіздерге. Балдар жақсылап қарағыла. Анан кейін балдарды бұл садикке бергіле, анча-мұнша қиыншылықтарға шыдағыла. Ошол менен Кудай кааласа баары жакшы. Рахмат сіздерге. Байчечеке бала бакчасы кыска мөөнөттө курулуп, 2023 жылдын сентябрында капсуласы салынган жана 2024 жылдын сентябрында алгачкы балдарды кабыл ала баштады. Бардык керектүү шарттар камсыздалган. Бала бакчада ар кандай курактагы балдар үчүн тайпа каралган. Аталган бала бакчага аскер кызматкерлеринин балдары жана жакын жайгашкан аймактардын тургундарынын балдары да бара алышат. Жакшы кызмат кылып, бири-бириңерди тумак болгула. Бири-бириңерди колдоп, макулбу? Эч бир укпай, Kordob, qanday bir emeqlarni uqpay. Agar shunday bo'lib qola turgan bo'lsa, ayovsiz kurash yuribmiz. Qanday bo'lib turgan bo'lsa, biz o'ta qattiq choralar ko'ramiz. Biraz chuqay, shaytan, agar uqpay turgan bo'lsa, agar shunday qilmay turgan bo'lsa, anda o'ta bo'lib choralar ko'ramiz. Ma'qulmi? O'shandan o'zingizning xizmatlaringizni taqat qilib bir-biriga yordam berib, qo'llashadi. Yetakchilik tarafından.